Pamiarsa sektor pariwisata sampun metangi saningawinan sawetara genah ring widangan pariwisata Ubud ritat kala libur panguntan uku macet. Kapolsek Ubud Polres Gianyar Kompol Imade Udar Mausang, personel lantas Polsek Ubud sampun mopidabdab antut nampenin koseknyane kendaraan sekadisane wenten ring simpang pengosekan Desa Mas Kecamatan Ubud. Kapolsek Ubud nguadarang anenin pamidabdab lalu lintas inucap wantah mata tujuan antuk nambakin kosoknyane kewentenan kendaraan utamanyane ring genah-genah sanedangan macet. Tios punike taler kabuatang antuk ngeraksa kahanan kamtibmas kondusif tur ngwantu penyeberangan kramel sane mentas ring simpang pengosekan. Kompol Imade Udar ngawawahin nyiagayang lalin inucap dahat mawiguna tur ngwantu nes wilangan kecelakaan ring Ubud. Simpang pengosekan wantah pinaka silih tunggil genah sane rame ring widangan pariwisata Ubud. Krama kaaptiang sida merasa aman saha dikelis uning intik gatre sane nglimbak ring tengahing krama. Wirnaya Bali Pos nguningayang.